tla le yona next week e tshwana le yona yona Mamedi dumelang ka ke na o tshwana ke go araba PC ya ka itse exceeding abundantly Thank you so much for this. Thank you so much about the message that amen it's very powerful message no re le bonta temdi Mamedi dumelang Mamedi wa ka ratang le tlhopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke tla this le ke le mpomotseng Mamedi wa Motheo FM ke a dumedisa hohle mo mametse lo hona teng ya dumedisa ke mphomotseng go tswa ka kerekeng ya Victorious Faith Ministries mo mamedi wa Motheo FM ka o dumedisa hohle mo mametseng o lo hona teng o dumediswa ke Osilagato Silike yeah Mamedi ke a kopa hlentsatsing la ka shikula le se ke la futswa ke tshebeletso tsa tseleng wa tsa tselena ke na le tshebeletso ya o itsheba wa tsa ntha le re etsa pele ya sipone ya dingakeng o re ke lo itsheba dintho tsa ka di tsamaya tletsatsing ka shikulana ke na le sebeletso ya o itsheba Mamedi tlapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry Mamedi ka ratang ba fihla tsatsing ka shikulana ba re ntate mruti tsatsing na re batla rona o ko re shebe ntho tsa rona di tsamaya hantle Mamedi ke a kopa hore na o moeti qala ho tla o tla bo qala o tla kerekeng ke a kopa hle Mamedi ka ratang ha le fihla fela le kene morao mane le etse o seleke ka pompomotseng ka pommepa ibane ka po ever ba le ngodise Mamedi ka ratang lona ba re batla o itsheba tsatsing ke batho ba tshela le maphuto a ngodise ba batlang ho le maphuto taka ba batlang o itsheba wa tseba why ke batla etsa tshebeletso so hona le o siena a neng ke la bobedi markena na tla bua le na next week this lady aneng it was on Tuesday ha re le mo radio ha re tla ibile nna ne ke tla ke mametse ntho tebo a bua le yena le ba mamedi ba rona o seno na founile a re monna hae a morati bile monna e batla tlisa mosadi wa bobedi ka tlung Allah that lady she was crying Mamedi wa karata Allah now the listeners are Motheo FM ke di phone ka ofela ha bona mo Mamedi wa karata bana ba bua ntho ile ngore no a tswe dinyalong a tsamaya few of them bana ba re no a dule a ska tsamaya ha ke fihla mona le opola Mamedi ka la bobedi be fihla ke bua le that lady ka ba ka mo invite ka re ke kopa atle ke re ke ka la boraro ka mo invite ka re o swaka ke a kopa before ye tsa tato e jwalo ke kopa tle ke re ke ka la bobedi ka nnete Mamedi ka la boraro one enele la bobedi ana ke le mo ka nnete ka la boraro mo Mamedi that lady she came at le ke re ke mo a fihla ke mo rapelletse mo Mamedi ke mo rapelletse mo Mamedi ke mo rapelletse ho fihlella ba batlang go qhala lenyalo la hae ba bua ka o ye the lady ya nkile monna wa Ocean a manifesta bua ka o yena Ocean ya neng a la radio because le nna ke tswa radio o mfounetse ona tsine le ka bobedi Mamedi alla dikeledi Allah ke motsa potso tse pedi fela o sena haeba wa hopola tsho Mamedi ke motsa potso tse pedi fela ke be ke motsa ke a o swa ka ke go pa mojetse Allah phone ngore no monna hae o etsa jwang wa monna o etsa ke motse fela potso ka re ke go pa mojetse o swa ka re o lo robala le ntho a re no ha roba le ita kweta ra roba le ntho ke be ke motsa potso mo bidi ke ro yana ke go pa mojetse ha ona problem a discharge a re ite ka re ha ona di rushing yana ka private nya a re di ite ka re no o robala le ntho ka re na ntho robala le yona ke yona itibe ke le monna wa hao ke ene etsa on le skela utlwana le monna wa hao ka mo invite ka mo kopa ka ratle ke re ke ka la bra mo Mamedi una tlile a ke mo rapela mo Mamedi se ke le mpomotse marabalte mo Mamedi wa ka rata di spirit tsa bua wa bua motho ya nkileng monna wa mosadi eno a re o bitsa monna wa mosadi eno ka meliana wa mo bitsa bosiu and then wa mo hweletsa le bitso la monna mo Mamedi wa ka rata that is why ke na le tshebeletso hore batho ba tlo isheba tsa tsena the reason why ke batla batho ba tlo isheba mo Mamedi hona le batho ba sa tsebeng ho etsa la maphelong a bona because le yena o se o na sa tsebe ho etsa la maphelong a ho etsa la maphelong o na sa tsebe mix wena mo Mamedi hona le batho ba sa tsebeng ntate moruti ke re hona le mme a neng a tlile ho kerekeng a ke re ha nontso o la bua la bobedi o bua le mme
yenwana ana tshwanela abantu ba ne ba re a divorce molekane a re molekane ha morate then hona le memo a ileng a tla le yana na le bothata le ntate mme a re every time bosibu hona le ntho hulang private party ya ntate and then ha ntwena e mohula ntate go tla ba bona yena bosibu a bona mme le mme mosadi wa hae a ihula and then o tla ba opelwa and e mohula every night and ya ba qabanya ntwena ba sa utlwana then wa bo mo rapella la boraro ke kopa re mo founela mo tsore na ho etsahetseng ka moraro o mo rapelle ntate moruti yes are mo founela mamedi pepela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live Pastor November and Victoria's Faith Ministries ke live Martin sena ke serata se santo le nna ka ai o tla ame hapelo a ke motse ke ngwana modimo ke moruti mpomo ke na le mos ke moruti mamedi stand sena ke sena sa krenka man kora sena tlo se jikisam ka mamedi ke ska dingwe se smart mamedi ka ratam ya voicemail e pick up because I grew about lebala le dikwala ditotse mamedi se ntse sa lebala topela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry tsale mamedi ke a le kopa hleng ke le kopa mo le mametseng le lona teng wa utlwa ho timena le mena o nana le bothata ba hore molekane wa ye hona le ntho hulang private ya hae ene bosibo then hai mohula o tla ba bona mosadi wa hae ile yena a hulang private party ya hae and then abatswa mo jetsa go bosibo ko bone o hula private party ya e ba qabanya ba sa utlwane ka tlu jwale are ibile ne ba se balwana ba sa buisana a rena le na kwetelele se sa buisane ka hara ntlo ntwena e mo hula bosibo bo bone bo bo then itse ha utlwa o bua ka mme la bobedi o fana ka di advice o re mme a ska decide ho divorce molekane wa hae because dintho tsenana di spiritual yes now le yena decide hore a tle tshebeletso ha tla tshebeletso o na re jwetsa le lerato hona jwale o seng bile ha ke ba ke mfonetse before ke mfonetse le no o na re jwetsa o seng are ba thabile yena le molekane wa hae no ba happy ntwane ne hula molekane wa hae every time ha isa etsahala wa se molekane wa hae ka re ke motho e motjha ne ke batla hore I confirm ka molomo wa hae a o sa re jwetsa hona ho etsahetse in so that batho ha o ba jwetsa hore ba tle tshebeletso hona le tshebeletso e so motho understand hore ho etsahala mama hle ke kopa wena o ya mametseng o re founele hle wena no bua le mpomotseng yes ke kopa o re founele hle ke a kopa mo fe dinomoro ke 078 398 3446 078 398 3446 kapa dinomoro tse ke mo founetseng ka tsona a ka founela tsona mamedi le baka le etseng hore ke be le tshebeletso ye ya o ihlahloba mo mamedi ba bang ba batho ka nnete ke batho ba sa tsebe ho etsalang ka maphelo a bona bophelo ba boeme fela a tsebe ho etsalang mamedi wa ka ratang tsatsi lena ke na le tshebeletso jwalo ya o ihlahloba lona ba reng tate moruti November le nna ke tsebe ho etsalang ka bophelo baka ke a le kopa mamedi la bona ke tlo le bitsa ke a le bitsa ke re lona ba reng tate moruti November ha ke tsebe ho etsalang ka bophelo baka ke bona dintho tsa ka di sa ntsamaile hantle mamedi tsatsi lena ke na le tshebeletso e jwalo bakeng sa lona ya bobedi ba boraro batho ba ke ba invite ke bana ba reng re a lwana le molekane wa ka yes re lwana ntwa re a lwana le mosadi wa ka kapa le monna ka ha re tsebe ho etsala eng mo mamedi lona ba jwalo ba tshwantshwa ba reng le a lwana ha le tsebe ho etsala mamedi tsatsi la ka shekolena ke na le tshebeletso ya o itlhatlhoba tsatsi la le tlo itlhatlhoba ke tlo le bontsha hore mathata lona ke ya ba bo 4 batho ba reng nna di relationship tsa ka di last kapa nna le partner tsaka ha re a qabana nje kapa di nyamela fela mo mamedi tlong lona ba kara di relationship a re ba manyalo ba ya tla le bana ba ditlhatlo ke batla bana ba reng di relationship tsa bona di golo ha di last mo mamedi ha le tsebo ho etsala mo mamedi ko pa le tlo itlhatlo ba tsatsina ka sokoleng tlong le kopaneng le nna ke le tsatsi la o itlhatlhoba tsatsina ka sokolena ke tlo le bontsha hore boholo ba dintho di etswa ke ene ke rata ntho mo mamedi wa Motheo FM pele batho bana ba yetsa wa tlo pele ntho ne etsa batho ba edinga kenge ile le ha motho bona hore ma ntho tsa ka ntho tsa yetsa motho ba re ke kopa ke lo isheba ke lo itlhatlhoba mamedi a ka ratang ke lo sheba re wa dintho tsa ka
Di sa tsamaye hantle. Jwale tsatsing lena ke na le tshebeletso e jwalo. Ba bo 5 batho ba ke qeta hore ba na le di relationship tse sa lasting, ba sokola di relationshiping, ba lwana mo relationship tsa di partner tsa di nyamela fela ha o tsebe etsalang. Ba ba mo mamedi ke bana ba reng tšhelete Ntate Moruti November ke a e tshwara ha ke tsebe e ya kae. Mo mamedi lona ba reng Ntate Moruti November ke tshwara tšhelete but ha ke tsebe e ya kae. Mo mamedi ha ona ntho bohloko jwala ka eno he ya hore o thole hore mo mamedi wa ka rata wa sebetsa. Amen. But ha o tsebe tšhelete ya o ya kae, o qetelletse mo mamedi o na le 10,000 tšhikitšhika o sa tsebe ile kae, qetelletse o na le 5,000 ha o sa tseba ya kae, ha o qetelletse o na le 1,000 ranta ha o tsebe ya kae. Mo mamedi wa ka ratang ke a le kopa lona ba tšhong jwala ba reng Ntate Moruti November ke na le bothata e hana o dula matsoho. Ba bang ke bana ba lwanang family ya le utlwane mo mamedi wa ka ratang ka bana ha ba utlwane ke mo ferefere ka ra jarata mo mamedi wa ka ratang ke a le kopa lona ba jwang tlohong especially lona bana ba re nna re tsebe ka nnete bana ba lwana ke rona le bana ba jwang o thole hore ba lwanwa ke mo ferefere ka ra lelapa lena mo mamedi wa ka ratang ha le ratane tlohong mo mamedi wa ka ratang le tlo itšheba. Ba bang ke bana ba reng Ntate Moruti hohle mo ke yang teng batho ba nthabele ha ke ratwe ke batho mo mamedi wa ka ratang. Mo mamedi le nne le mmamele wena mo mamedi wa ka ratang lona ba reng ka nnete hohle mo ke yang teng nna batho ba nthabele ha ke ratwe ha ke tsebe etsa ene yone bohloko jwang wa tseba yone bohloko jwang motho ana le ntho eno ya o se ratei ya se ratwe ha ba mo kentse yona le molekano wa hao wa o tenela e bohloko mo mamedi ya hore o tenelwa le ke molekano wa hao o tenelwa ke batho ba mosebetsi o tenelwa ke bana ba hao o tenelwa ke bana ba bang sekolong o tenelwa ke boss wa hao mosebetsi mo mamedi o tenelwa ke mang kapa mang lona ba tshong jwalo tsatsing la ka shokunela ke tshebeletso ya lona ya hore letle le tlo itlhatlhoba mo mamedi tsatsing lena ke mo be haholo ke a lo kopa batho ke ne ke tlo tla seleke ke di break up a uswa ka ntho tsena ka nnete ha ba tle gaetse diaka mo mamedi lona ba re nna ke tsebe ho etsalang businessing tsaka mo mamedi lona ba re ke a etsa ya hana ke a leka ke etsa ntho ngwe mo mamedi wa ka ratang tsatsing la ka shokulena ke a le kopa tlo le tlo kopana le nna le tsatsing la ka shokulena wena mo mamedi wa ka ratang le ntse re sa le bale hore batho bohle ba ntseng ba na le bothata bane ba hlapiswa ba batlang ho hlapiswa ba kinya street mamedi tlohong e mamedi sebeletso ne phofu yena ya street ha mamedi ko kona ke tswalang hore ke nkile nako e telele ke sa itse Ka nnete Ntate Moruti. ha ke tse wa ke sa ka ka tloa ke nahanne tshebeletso ena ya ho hlapisa batho ka street mamedi wa ka ratang ya ho hlapisa batho ka metsi a noka ha ke tsebe why ke ile ka dieha ho etsa mo mamedi le bona bana ba batlang ho hlapiswa mo mamedi ke a le kopa tlo le tlo hlapiswa ba re Ntate Moruti November nna ke batla ho hlapiswa seqetho sena se skana kana mo mamedi wa ka ratang tlong le tlo hlapiswa mamedi ba bang ke bana he bana ba reng ha ke tsebe ha ke kgone ho thola bana next ha ke kgone ho thola bana next nna le molekano wa ka mamedi tlo le tlo isheba tlo le tlo itlhatlhoba letsatsi la ka shokulena tloho mo mamedi wa ka ratang ba bang ke bana ba reng re leka ho hahantlo batho ntlo rona hana o loka e hana o loka e hana o fela tšhelete ya fela kapa di meslara di a nyamela ke a hopola Ntate Ntho na le bothata bo jwalo Ntate Ntho yena ba le sole ke morata Sonja Ntate Sonja le mosadi wa bana ba mpisi ba fihla ba njotsa ba di meslara di a nyamela mo di a tsamaya mona di dule ke hopola mme mo Lesotho mana ke mo rapela le yena a re Ntate Moruti se ke spendile more than 120,000 batho ba a hantlo ba dula ba nyamela ba dula ba tsamaya ka mo rapela le yena a tlile tlo itlhatlhoba fitla njetsa gore Ntate Moruti se ke spendile 120,000 di ke patala batho ntlo ya ka ha e fele ya hana mamedi itsa ha tla tlo isheba ka mo etsa dintho tsa ka tse ke tummeng ka tsona mamedi wa ka ratang tsatsing la ka shokolena o na njetsa re Moruti November ke tsaba modimo wa hao a re ke tsala o bona tse di meslara tsa ka tsene di nyametse di gotlile a re di gotlile thona senjwala ke sebe ke sebetsa ka ofe jwale wa bona mamedi wa ka ratang jwale ke le kopa mamedi wa ka ratang tlohong le tlo itlhatlhoba hle mamedi ba bang haiba wena o na le ntho batlang ho itlhatlhoba ka yona ntetsetse 078 398 3446 ha eka ba re Moruti November nna ka nnete na le ntho ke batlang ho itlhatlhoba ho hlahlobuwa ho yona 078
398 3446 tse di mo mamedi nomoro tso ka re letsang ho tsona ke 079 083 3833 079 083 3833 mamedi ka di pheta nomoro tse o reng ha e ka ba mametse di radio ya hao wa nkutlwa mametse if o re ntate moruti November nna ke batlahle ke tlo sheba boemong bo itse ntete tso bua le nna 079 083 3833 tse ding ke 079 I mean 083 08 078 398 3446 078 398 3446 yeah telling the 078 398 3446 078 398 3446 ke bona di phone tsa lona tse di khata mamedi wa karatamo ke kopa le tswele pelo letsa mamedi wa karatamo ke bona di a kena batho ba re ntate moruti November nna ka nete ke kopa o tlo itlhatlho ba boemo mo itseng bua le nna mamedi ke eng wena o batla go thusa ka yona ikara soka mamedi a ke afa mamedi radio ai fonze tsa bomphamotse mamedi dumela ga itse di aka abodile tlo a usaka tlo thank you ke hopola mme mongwe wa Lesotho a bua ke le radio ya Lesotho a re tate moruti November le tola ka le bodile ke mathile ho hla ke tsebeletsa ke be ke re ke kopa o tlo kopana le nna itse ha fihla and then ka mechanic ka mamedi wa karatang mamedi radio modimo di a gawa batho ba bang tate moruti ba ka tlang ke ba dintho di tsamayang ka odimantlo ha batla le dijareteng tsa bona ha batla ba tlo itlhatlhoba mamedi ke bona le a letsa hle letsanhle se le ke fana ka nomoro ya ho le tsona mamedi radio re te morato wa ka o teng wena ke a kopa ha o fihla ke re ke fela hore ke tle tlo itlhatlhoba ba o ngodise thank you ha batla 079 083 3833 079 083 3833 tse ding mo mamedi wa Motheo FM ke 078 mamedi radio dumela mme wa ka pheta o itse mama se bile le kentse divorce le molekane wa hao o a ho thole ngwana ke kopa mama mathahle ke kopa tlo itlhatlhoba hello mamedi radio hello khotso mama khotso nna ke hlopa ke maoto fa dula e huleya ka re krempe ka re ha batle ha le fihla le ngodise mabitso a lona le re ke runa abantu ba ne ba bua radio re batla ntate moruti a tlo re hlahloba tsatsing la ka shobolena le ntate o la ha ya le ka na le stretto ya hae na le stretto mama una kena ka ga yona o ba Manuel o ba na Manuel ndiyayibona lo nto hayi ngicela nidibane nami namhlanje okay kuhlahluba ngemali kuzakwenza njani tata no izani nje nizawubona abanye abakozuza nemali izani nemali ukwenzela ukuthi nxa nifuna ezinye izinto nxa nifanele uthenge ezinye izinto enizosebenzisa ejaritini nizawusebenzisa kodwa bafuna ukuhlanjwa bona babatla ngohlatshwa bona ke thelete okay kuphuma nje uhlahlube nje ukuthi mama asithando sami thank you ya mamedi batho ba batla ngohlapa teng ka nnete ke thelete kana ke boka hlapisa 150 mo mamedi wa karatang ha se bone se ile jwalo yeme ke for sale mo mamedi especially mosebetsi o etsang ko hlapisiwa ya hlapisa mo mamedi yona e kotsi ya bohloko because le batho ba tlo hlahlubuang a ke re motho a hlahluba ha o thola problem
cause ya bothata Ee. le same me a reng hana ngwana o na le 12 years ka ra lenyalo bile o kentse divorce le molekane o a divorce but ha tsebe bothata ke o tlo hlahloja ho thole bothata na ho right hore ha motho a tla as much as ho hlahlojwa e le free ha motho a tla o thola bothata if ore a thole letswai a ba khona ho thola letswai if a hloka ho hlapisiwa a ba khona ho hlapisiwa yes ntate Yeah, ha o qeta ba hlahloba ya mamedi tswela pele ke nka ba bobedi ba o qetela ba bararo fela ba reng check di voice wa di WhatsApp di teng kapa dio mamedi ntwetseng he ba bang le batla ho hlahlobuwa ho eng bua le nna mamedi ke qetela ka lona ba babedi ba bararo 0783983446 ke lona ke batla lona ba reng khale ke mathanda te moruti ntho ena ha ilo ke kapa hana o loka ke eng ntho eno mo mamedi wa ka ratang ntwetse ke eng 0783983446 0783983446 tsering ke 07908333833 07908333833 ke yona mamedi bua le nna he o batla ho hlahlobuwa eng wena nna ntate Moruti moratuwa wa ka nna ke tsoha ke lo ga ke jeswa ke moaisane o seng ha ka jeno tlo re tla itseba tlo hore tlo tseba hore ho etsalang ba ntho tse ding a se ditoro hlile ke dinnete ntate Moruti tanke moratuwa wa ka re le atla ntate Moruti wa tla tanke meskat tanke 078 ntho tsa ma se ditoro mo mamedi tlong ke di jetse tsaling a se ditoro a kre motho yo tswa ke karolo tse tharo motho yo tswa ke body soul and mind Yes. ne motho yo tswa ke body e le mmele soul moya wa motho e leng e leng yena hantle mamedi a kore ke nke mamedi wa karatang a kore ke nke mamedi wa karatang mamedi radio wena ntate Moruti le kae re tele ka moratuwa wa ka teng ke mabalo modise ee ke sa ke monna wa ka go ntate Moruti ha ke tsebe kana go ngwa go ba le ka tsma ke sna go ba la kae ha re tlo sheba bothata ke mme wa ka ha re tlo sheba tlo re tlo gugula re a gugula tsatsina re a gugula mamedi wa karatang re a gugula mpomotse phone tsa nna ka re ke tsena tse tswang le di microwave gore ke tsena tse reng ha o rekile microwave ya 399 o fa le phone to client ke bona ke tsena tse reng Straight. a ke bona ke tsena tse reng ha o re wa slicer talking Ah, yone ha e dire yalo ha e dira so oh a ka dira so okay ya mamedi wa ka ratang ke ne ke re motho yo tswa ke karolo tse tharo ke body ya motho le soul le le kelello ya motho le mind ha re robala body is robala hodima bethe ne Yes. body ya khathala Yes. and then mind ya motho now is switch off Yes. ne but problem ke soul soul wa tsba yetso jwa a kre soul ke wena o le Yeah. motho ko wena motho so o moya motho ke moya ke mamedi wa ka rata jwale soul ya motho e gona go montsha dintho tsohle tse etsalang that is why o kgonang hore o ipone o le kae ka ye mong a ka ipona le ha bona ye mong a ipone mo a neng a le teng ha na hola ye mong a ipona le mane mo a neng a holela teng o itholo le dipolasing soul ya hao mo mamedi wa ka rata e kgona go bontsha ntho eo o kgona go bontsha ntho eo now that is why now ditoro tsa rona di operator so now o thole re ntho e o e bona ye soul ya o e bona now e tala e ya kelello ne kelelo nyane yani ya hao Okay. e qala ya kelelo that is why ba lo ibasa batle batho ba hopole ditoro tsa bona because a kre soul ya hao ibe o bontshitse hore o etsa la mophelo ba ibe o bontsha hore ke bo mang ba ntse ba etsa dintho tse itseng ka bophelo ba hao ne now soul ya hao e le moya wa hao e be tlisa message kelelo hore o tlo gone ho hopola hore kana ke bone ke le kae ke ipone ke le kae now ntho e tsalang ba lo ba etsang ba etsa hore o lebale ke lela ba etsa hore e lebale ditoro tsa hao because ba tseba hore o tlo di bona ha re etse mohlala mmeno o lo rila jiso ke maahisane wa hae ne but now if ana e lebetse
ine sa tlo no sa tlo thusa Yeah. and ntho hore o lo realize ke ma o jile and se jeso seno so sena mo aisane yona mo jiseng o tsebona le plan hona le dintho tsa di boni tsa batla mo di kwala tsa mmele o kwala dintho tse itseng tsa mmele now o di kwala ka se jeso now you can imagine if meno ana ilebetse ntho hiyo ana ilebetse ka mantso ba se jeso seno se tlo kwala bophelo ba meno bophelo ba ka ofela le dintho tseo because ya etsa le mamedi wa hore o thola ha ona le ntho tlo itholang is either ke mosebetsi kapa ke promotion kapa ke eng o lore o ja wana bo inka hanyane kanti se jeso seno se kwala ntho enengwe tlo ithola e kana ba phone call e bohlokwa o thola no tlo thola phone call e butsetsa mosebetsing kapa kae o bojiswa tatsinena ho sane ntho eno e faitsi phone call e bohlokwa ena so tlola o ithotse mamedi le kalama taxi face cream kapa phase 7 bele re fela le ya kereke ya moruti November Maditlhabela skala le bala bitsa shop ya Maditlhabela le re fela kereke ya moruti November le kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 bele re le ya Maditlhabela kereke ya moruti November mo mamedi wa karata batla le theola Maditlhabela shopong le tla bona he re bapile tla o thoba fela Maditlhabela kereke ya rona kena ha o tsamaya ka re ya Grootsley amina o tsamaya ka koloi o ya e ka re ya Grootsley o feta limo molo kwana no driver straight ona mo jikang kwana no lo feta mo Greek ba bitsa you safe ha ona mo jikang o tsamaya straight mo mamedi fela bona kereke ka left ha o tlo driver straight fela e ka re Grootsley o shebe ka left o tla bona structure sa soul ona le di truck ka garage ta ona le o tla bona mamedi ona le structure sa soul se brown ka hodimo ka mathoko ke tente re a kena ka tela ntate moruti hanyane fela hona le ntate mo ana tlile la boraro ebile ne ke ine le mongwa batho bene ke tlo ba phone a re o tla phase 6 every day but tsatsing la boraro hana tla kereke o la lahlela batho ba lahleka yes maro yena o tla every day phase 6 la le motho a mo dropang a mo khutlisa a mo dropang o feta kereke ya runa every time o seng le mantsibua but hana ya kereke o la lahlela a feta hona kereke mona ke tsa o sa tsono e etsa ntho that se ke ba bue jwa mamedi a ka rata jole ya o qetela ke re ha re tswa tsamaya ke re fela le skela dumela ho nyahama kapa o khathala kapa batho ba bang ba kula ba tshwantse batla o tholo tla bo so kula ba bang le sebetsa mala ba bang le sa ikutlwa monate mo mamedi we lwan senteni because ba lo ya ba tlo batla hore le tle mamedi wa karata ke a le kopa tlonkankane tsa tsena o kampa le bitsa la morena Jesu 7 times o bua le bitsa ka le bitsa la morena Jesu ke a kerekeng ka le bitsa la morena Jesu ke a kerekeng mamedi wa karata a re kopane tshebeletso no mo re tseo le ka la di sebedisa ke tsona tse mse re fane ka tsona tsa 078 398 3446 078 398 3446 setting is 079 083 3833 079 083 3833 mamedi re kopane kereke le tla ka nkane mo mamedi wa karata wa tsona le motho le ihlo la hae ha o shema hana ko haire 40 minutes lihlo la hae ke la bomme bane ba tsholang nama mafung ko re la o sheba ha o tseletse le sapo ha o sheba sa ba lore mama o tseletse le sapo ha o sheba felo se ke a le go mama ha samaya ko motho tla o sheba ka lihlo la ne la le batho ba shibua ka lona maobane annete marstendi sena se setlo sona ka nnete modimo a hlola lefatshe mo ngaso mataka le hlola hao le sexy man no joke o sexy man mamedi jabu Philistine Amar, thank you so much for this is very beautiful wow se setla man and se etsa rube easy jwang thank you so much mogotsi wa ka man so ke bona o nshaman ke ro sex man ke kana mololo smart sontuli yo masao a China City China o ka re ke se le Eskimo ice cream gada o ka re ke se le Eskimo ice cream wetsi a ka re ke se ice cream ma Eskimo ke go tsididi kwa so we sa ka ice cream ene ba ka direka ba ka reka ba But you matter ke a China City. Ah, ka maduna, a ka kwane. Go me ba chula. Ha se nna ku ka hotela, the reason why bo
bontate ba sa tshule ko mabitleng kana ko after funeral batho ba tlo go ja kana bo menze ba hite mo tsa baby moreng hela sila mongaka dula ka la ile tsa matala Julie, thank you so much about it. It's fine. Thank you so much. Mudimo bless all. Thank you. Thank you. I'm a DJ. Sa bla wa